الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم تماشاکار عزیز شما خیر بو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Emiş dersi tefsiri mahir huzur şumat. Ana dersi Sure Müzzemmil sermavinden tefsir Sure Müzzemmil ser Seyda misafirma Üstaz Burhanettin Dağ Mari İzahat Brazem Ana Sure ma daha vercu leto verine de haftek vercu ma serbenertik kısmek hocama tefsir kerdim hatta ayet şeşin emişiz şeş rafe hatta ayet üyesin ser mavinden inşallah. Sure Müzzemmil üyes ayetu ez mealiyem unen ucarafe hocama inşallah yem sual maya pers ma est matra persem bu mal izah ker inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil.
پنومه همه کو رحمون و رحیم. ای پیغمبر و گو پی جلون پیشت. روز و بیلا مده کو تای شو نماز بکر. یاز نیمه شو. یازی نیمه را تای. ناری بیو. ایلا یرا ilahe ko bin çinyo o tena ye kuri bikir weki o vate yin vera sabır bikir o pe holi yin ra ciyab o aye ko me nimet doce o he inkar kenu hasabi yin mir verd o binek mudde bide yin bişek maheti toqe milonu cehennem eşt en hatta ayet diyesin meali menkede kitab meal harfi çori gra nuvende hocam az ome ma kerem hocam ustası hayır ome السلام علیکم خیر میون دبش و علیکم selam sariç muser ome hayır selamet ome ben me holdiyem yani ben yo problem çiniyor inşallah ben اینکه bene اینا بریا آمه که به هول yo mude internet yo ama internetimi bun havelno interneti ki panevies ya yani internet telefon beni zayıf beni. Sedat senin keyfi o ustaz? Elhamdülillah Allah razı olsun teşekkürler ve işte selameti şma sakin keyf şma senin. Hocam Müzemmil sure Müzemmil beni hulasa bikir ucara pe persmais matura persi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Salam Allah işma piyonu sarıp şovi khayru bereketa ve rahme Allah piyore havalon piyore umbazon sarıp ما شما و ایکی ما گوشتاری کن تماشاگر ما گوشتار ما حوال ما دلال اجایه شما پیور رحمه الله شما پیور نو سرو یو خلاصه سوره مزمل از دون اجارپه ما آیت پونجن را باشتکن پونشش را باشتکن حیا دیس yani o kısmı irtibatı به hayat peygamber ve inşa hayat peygamber ve şahıs peygamber inşa ma yani irtibat ayo o kısım başmar inşallah tefsiriye verazen püre sura niye inde bölüm hayat ayet düz hiren yani düyas ayetun ma izahkin ma va yani sure muzammil ise sure duha ise sure inşirah ise sure علاق yani اقرأ veya müdessir yuhata yani her bir sure yuhata peygamber ve şahs peygamber ma inşa kana ana surazik yani biyo rehber biyo insonu yani samet püre kainata püre insanatya
rahmet diye omu şinasnayiş taraf omayra mesuliyet için seni gere hareket bikir. Tabii ki yo merdim yo dava pila riardunat an dava pila davi peygamber ve peygamber ahir zaman ve yira pehin peygamber nin tabii ki vakti ana iddia omu vertese vera düşman verazien vera inatçı verazien kafir verazien cehegin Peygamber beş yani enini de koga bikir, enini de mücadele bikir ve enini yani bir sükut kardeş. Peygamberiz yani kuvvet lazım, peygamberiz kudret lazım, peygamberiz insan. Allah-u Teala ena surat yani peygamber seni enerji xo biyar piyaser, seni kuvvet ve kudret xo biyar piyaser. Çıkıda hareket bikir, vera muanidun, vera ayık mesela inkar kin, vera ayık خبرون کن پیامبر ورای یعنی پیامبر دجنن الله تعالی طرفون واردوه یعنی وقت راکوتش نیو او رهبر یا توپن گرا حرکت دب شو واردوه قی شو یعنی ایتا ما یاد معنی و یعنی هم شو طبیعته هم شو انسانته یعنی وقت پیامبر و ما پیامبر تاریخ جهالت دو ما انا تاریخ گرا روشنم مم واردوه روشنایی بکر واردوه حرکت بکر شو عبادت بکر شو نماز بکر شو قرآن بون و تأثیر وندش قرآن شو نماز شو عبادت شو تأثیر روح انسان سر زاف زیاده زاف خوارو انقدر حرکت بکر روش başka مشغولیت بیست بکت روش زاف وقت نوین اما شو سمت رویجا خو حاضر ندیک ما بدون yani kum hakim şo خوب hakim rejyo kum hakim rejyo bu hakim şo yani he pya beste ve mava yani Allah-u Teala ana surat garanti don peygamber aleyhissalatu vesselam ay verat vinden ye me verat vinen tiyin meravert yani menavert ve meravert zazaki de kelimes in gramatiyamyon mekir menavert düş yöyken tüye erzen yöyser veya tüye mesela tahrike muşu falan kesir koga bekir ayr mavun menavert yani mesela verdo mena düş mikar ama meravert yani terkibin benimle baş başa bırak in gramatiyamyon mekir het gramatik zazakiya yani ayn meravert Allah-u Teala'nın ay nimet medoje ama bir sersem nimet cag şükür bikir yani inkar kin cag o nimet be cevholed bişogel ve masraf bikir pe kharabeya pe isyana pe günava o nimet telef kin aynı Kur'an-ı Kerim'in mutrafin veya ana surat edin aynı ma nimet doje ayın menavert tabii ki iti Allah-u Teala'nın zikir bikir vezkur isme rabbek ve tebettel ileyhi tebtila iterama baştakin yani zikir bikir zikir kavli ve zikir kalbi o hubbedhet humaya tebtil itera ma inşallah emş baştakin ana sure tefsir ve tercüme ki evet hocam ayet Nakli bers. Ayet şeşin hotun başlaki. Vezkur isme rabbek ucarama başlaki. Vezkur isme rabbik. Bele. Vezkur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Tebettel ileyhi tebtila. Bene. Onome homego zikir onome home zikir bikir o vere hubbede het yuva. Ma kadar var. Tabii hubbed yani kalben tebtil kalben te her şira khud birgen o khudun het yuya. Enervun tebtil. Arabi zazaki enkedo yani kalben vere harcı yani vere özlem anlamında vere harcı cardeş ben yani özlem yani yok çıkır mesela terkibin
özlemek filan bana. Yani kalben xu hetiyo çiye dayiş. Kalben. Her Kalben. şira xu agrotiş ve kalben ve kalben xu hetiyonaya dayiş. Tabi iti Allah-u Teala bun veskur isme rabbek. Yani nume Rabb xu iti zikir bikir. Kheni bun veskurullah Rabb yani insan vakti Rabbun daha nezdi xu hiskör. Hatta ene de şma ravaş hocam müşrikun ve insanın Allah yani ilah yani yo veraştvar yo halık yani problemin çino yani herkes ene kabul kön ekseriyet insanın riardun ene kabul kene ki yo veraştvar öz yo ilah öz yani yo güç yo kuvvet öz tamam ana okey kabul ama Rab yani ene rar bedma ene vahar mau ene هو رزق دون ما أن الجهات دون ما أن هو لا خرابة ما مثل إتياد o zaman insanın probleminde eriz Hocam insanın rica ediyorum müsaade etme. Buyurun. Misafir maiz eski temaşa keni maitera bun piorun şunyen hayır bu hayır sulumet ome onur özmen bun şun programşma hayli bu müesser bun şuma piorun ma piorun bun şun şuma hayır bu Tayyip onur öz sever ho vanadı yo havalma meğer işte kalke telefon temaşa ma kenu asır ko çölüyle fakat zazaki bence muso ki yedne muso bence havesko muso Malatay yöndeş sirmaken munsulom ome şuma serbu xabate şuma ce xwe biyevum o şeve cum'e yeni şuma köre bavermenun bavermen ne hocam bavermen inançlı ehli iman bere baver inanç bavermen inançlı mübarek tam kelime zazakiya yani bavermen emser Malatay me yo derim cir telefon ke bendir maitya gereği bekir va gureme est o İnşallah nizira mayısken misafirana derse tefsir diz eşken havatiye mabık ma meal kalden ister. Habateyi meal seresta. Enyo? Tamam. Derse tefsir don biner rahatsız biner hem rahatsız hem kıcıyen binatadır rahatsızı. Şu anda kayfliyen ama mahun hiç habetnen inşallah. Hocam. Evet. En ayet ser bele zikir bu nome o zikir bik nome Rab yani واذكر اسم ربك او هو نزديو بتربيه كنت بكون ويا بكون بيل رار مجنون yani Rab diyor nezdiye asta işte cahilun zamanı ve cahilun eriz problem yine Rab asta bun tamam ma vraş ama karışma mab ma vraş ma teşekkür ken khud khud bender ma khud yani Yunan'ın verinun de ana mesela bir Yunan'ın zaten yani filozofun Yunan'ın verinun Allah zaten ma vraş kainat vraş se saat yani ayar kyo o her şeyin hokun khub bkhwa otomatik yani khub bkhwa her şey ho kheftiyon yihin ve ma rahin kod bir göre yihin ma çinu ama İslam'da İngiliz eriz hocam erizi insan ma şair en bisurmone ma ina çiken gun ma inokeni Allah estu peygamberiz es fakat hükümün erihin mar çiniyor yani ahkamiye ma zaf veşpanı koyunan kadeyo hata esta Ahmet Şeyh Sulun Dama şun şuma hayır bun şeve şuma hayır bun hayır sılmet onlar kerem bikseda hocam mühim bahs devam bekir Rab şuma eğer dikkat bekir hires sura ve verin Kur'an'ı Allah Teala hashtag ceva nome Rab zikir kün vis ceva nome Allah veya ilah zikir kün yani ilah şınasnen çünkü Allah Teala bun yani tiyen rapers yani asmin o ard kum braysa bun halakahum Allah veya halakahumullah
Yani Allah şinasının. Ama Rab yani vicir ölçürün, vicir rarın, vicir hole kharabe böyle bükür, vicir yani rahber ene kabul nekin. İtiyad yani sıkıntı tanguna ho itiyad. Ayra veskur isme rabbek o humaytık vahartu. Rab yom mani vahar, yom mani او terbiye kön çünkü hem mürebbi terbiye aynı bekliyor. او yani rızık doncu, او kömpil ayrı kelime Rabbet yani daha nezdiye aslında. Ana kelime İbrani dedik. Yani yedik zaf şoğulnen Yahudi Tevrat'ta mürebbi kumu tabii. yani Türkçe'nin bakıcı talim terbiye ayaz kelime Rabb'a olmaya. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا نومه هما يكون ذكر بكر وتم تفيردم الذكر يعني هما حياة المواب وتم يعني حياة ما بالشعور بإدراكه بباورمندي بيه وهو ماوى وحاضر والناظر ما قل يه وقدم ما حياة إدارة بكر أن الذكر يعني تيب بيار خو فير دائما حياة وتفيرد بوقت وما فيرد بسما قطانكين وما فيرد سما جنانكين يعني ذكر معنيه أنوا وتبتل إليه التبتيل خبد هتيه شون بينورا خو بربيار وخبد هتيه يعني أو شيء ما بقول لك نماجد وجهت وجهي شافي والشافيون الجعفريون أن الدعاء أصبر نماج هم ما دسكين نماج دعاء حضرة إبراهيم ماونن يعني التبتيل أصلا وجب لنا كردا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أن التبتيل يعني مخدو هتوا از مشرك نيا از حنيف يعني از حق باطل رجراخ ومدو هد حق و از مسلمون بوهرم تي إتيادك وتبتل إليه التبتيل كم هما ينواصف هما يعني خبت هت همايا هر شيء الدربير بهت همايا وهما رب المشرق ورب المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Hocam en tebtila yani ister yani o heta bit o het humaya bit o mana diyen. هيتوما يعني خد تمام يعني بير خبت هيتوما انت ورا وانا وروا بير خبت İstikametli o heta. قلبا طبعا قالبا خبت هيتوما يونا معنى مثلا بتول o insanı yani غير جهومايرا خدو هت همايا ayrıvın betul ama decini tarih insanatı inni betul diye ummeşinasnayış yo Hazreti Meryem'e yo Hazreti Fatıma verdiz sıfatın seyyidetün nisa'il alemin yani pil efendi cinun ri'ardun betul yani tamamen her şeyle grot av ve Xuda het humaya ve Allah-u Teala dik mukafat verdiniz. Kelime betul en kuekrayana böyle. En kuekrayana evet. Tabii yo mana dik yani. Hocam bu mana derse Türkî mana kalniki yani ders mi yapıyor? Aynı derse Türkî madun zazaki fakat bir piyas orijinal. Evet. تبديل انه اما يونا چیز ازواج مثلا زون عربی وقت يعني فعل مضارع و ماضي و مصدر وقت ان بيا بيرسا ان بمعنى تاكيد وتبتل مثلا ان تنا اشكين واج اما وتبتل اليه تبديلا يعني يو قد بدهما يعني هو زرت يونا جاد نمون تاكيد شديد شدت افاده كن تم معنى بتم معنى وبتمام معنى وخبد ات همايا كم هما كم رب المشرق ورب المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا دوم أما يعني هماي رجوتشو رجعون أما إتا تابي إمبرس فرازيون لا هماي رجوتشو رجعون هماي برا رجنيو هماي زمينيو İnanıyor. Dikkat edin cevap eniz.
جواب إنز قرآن الكريم الله تعالى جواب هو يعني جواب دون يتابون رب المشرق ورب المغرب ينجابون Bəli. رب المشرقين ورب المغربين سورة الرحمن يعني دحب راجبتي دحب راجعون قيد دحب راجبتي دنيا قولاركنا اللوار الدنيا وقت الماونية ترى ما كان نيماسا إتا راج بيجون اوجا شون آون اوجا بيجون إتا شون آون بندم مشرق أما سورة معارج ديز بون الله تعالى رب المشارق ورب المغارب يعني إتا أنا فر مطالع يعني راجبتي والراج آون مثلا في زمسون راج يونا جرا هر هفته يونا جرا شون كور شون آون و يونا جادز ليجون إتادز يعني إشارات كن به مطالع يعني جي راجبتش چشید يعني يو جاتين ران نفيجون يو معنى أنوا كي مغرب مشرق بيا راجبتا راج آون يعني هما وهر هر چوك يون دنيا شرق يعني فيجون هر چوك فيجون و هر چوك هنا شنوار هنا شنكور هنا مرون أي معنى ذكتي أستا يعني رب المشرقي ورب المغربي يعني أيق فيجين وأيق شنوار أيق مرين وهر بيورنون و رب بيورنون و çünkü cümle diyene diyorsun la ilahe illa hu yani müessir vakî و kudret hakiki ve kudret mutlak hu yedastir yani tesir bin ve kuvvet ve kudret bin بالنسبة قدرتي و قدرت إضافي أما حقيقي قدرت وهر قدرت و لا إله إلا هو يعني بيئة شونا إله شونا وهر قوة قدرت خالق شنو فاتخذه وكيلا ها يخر وكيل بير إتا يعني خود بدهت يوا وهر güç قوت هو يداستد وهر هرشي و يخر وكيل بير وقت تخو وكيل جراد وتتنا جا نوردن توكلت على الحي الذي لا يموت يعني التوكل بكر او جونوك شر نمرن او جونوك مطلق güç ve kuvvet ho yedastet. Bahs tevekkül bahse ko zaf muhim yani Kur'an-ı Kerim'de belki hiris şuras ayeti kerimet Allah-u Teala tevekkül ra bahsken hot sınıfı Allah-u Teala buna istirahasken aynı rayo sınıfı mutevekkilin yani ay tevekkül yani Allah yekul vekil gen yani vekil bana mana ayak takat gen rayana ayak ye işken bikir ayı ken ucarapen netice verdin humayr ya Rabbi عندك مراومية ما عندك كرد أنا إترابي وكيل ما تي يعني وكيل تظن فارسي veya Arabi diyor yani avukat rezvun vekil yani tu vekil mene tabi ite daha mana heraya o mesela sure İbrahim'de Peygamber aleyhissalatu vesselam hoca Peygamberun و yani ماومه ماشما دعوت کن رار حق یعنی و شما سمای شما اومه مشرکون شما اومه ما رار دیکن بایکن مارا برفین اگر حقیقتا شما پیامبر سهت اومه را مثلا ما رو معجزه بیارن ما رو دلیل بیارن و پیامبرون جوابی ندبا و ما وقالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم إلا أن من الله يعني ما ذيك سيشماي مازك إنسان سيشماي أما الله تعالى ينعمت دوما وعلى الله فليتوكل المتوكلون مش المؤمنون يعني المؤمن بهماير توكل كن ما ير توكل كن وما لنا ألا نتوكل على الله فقد هدانا سبولنا ولا شيء ما خير الله توكل مكر الله تعالى الرار موت ما هداية مرا ولا نصبرن على ما آذيتمونا او زحمتك او دجك شما دون ما برار هماير ما أي تحمل كن او وعلى الله فليتوكل المتوكلون هلا عين وقت يعني مالا طيب يعني ذكر بقلبه بذكر باللسانه ورد ذكر يعني يبينون كن تمام اما عن مهم ذكر ذكرى يعني
ویر آردش مثلا در حق قرآن الله تعالی وقت بحث قرآن کن بون إن في ذلك لذكرى لمن له قلب يعني إن آيات إن قرآن يعني يو ویر آردش است ویر آردش أما كم أن خبير أي قلب است طبعا إن قلبك گوین پمپا کن او قلب نو قلب مرکز بتون معنوی قوت و قابلیت ما او قلب يعني مقصد نو هر کسی قلب سینه یو قلب است ذکر ایتازک مثلا سمید قلب یا طبعا که سمید لسانه اگر شما دقت بگیرید الله تعالی قرآن کریم چند جواب مثلا فذكر الله ذکرا كثيرا فذكر الله بكرة وأصيلا فذكر الله عشية وإبكارا يعني سير صبح شون ان معناه سير صبح شنو يعني ديت شهر ساعات شما وبذكرى يعني معمره يا من يعني اسمه دواء وذكره الشفاء يعني او هما يعني نوميه مار درمون و ذكري مار الشفاء وطبعا كي ما تم ذكر بكر الله تعالى پیامبر خود از بون يعني مخبر مكر و پاشت خود بدمه çünkü دوام ين دوام آیت bu این جرا یو مناسبت معنا اینجا یو مناسبت است وقت مردم دقت کن خب بدهت امایا ذکر بکر کم هما رب المشرق والمغرب و بیایه چون مؤثر واقعی چینو بتون güç قوت هو یه دست لهم مقاليد الامور يعني کلید گرون پیور هی یه دست لهم مفاتيح الغيب غیب هو یه دست و اجرا پیونسا فاتخذ هو وكيلا بو چند يعني وش يعني ارتباط يخد وكيل بير والدوام آيات الموسى يخد وكيل بير وجرى في آيات من بون بله از جربون وكيل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون يعني ضاف خبرون بون ضاف بالدجنين معنى إشارات كي بون قرآن الكريم بون إنه لمجنون يعني عقل جاجني يعني جندون يعني جن شرط ما بون لا جندون دوبري veya مثلا وطن سحرباز veya ama يوتشي نواتن بو أنا نشكي واش يوتشي نشكي واش Zirken veyahut haşa Zirken veyahut başta haşa sahtekari mesela hıyanet kerd o nişke çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem piyorum kabul kerd hayat kudzur nikerda emanettir ihanet nikerda o çoğu çare yani ihanet mabun zazaki kelime ama piyorum kabul ko el emin zazaki kelime ma asla kelime ma varında mabun sa mabun gılaf bele mabun çıra gılaf nevata weş kelime var bele gılaf yani kibara yani ne edebiyat çıra gılaf fakra nevejam ayrı yine çıra yani nevat yani tehe gılafın ama تسحرباز يعني وما بمجنون وما هو بمجنون إن هو إلا ذكر للعالمين يعني نا مجنونة شنا أما أوشوهون يعني يو ويراردش طرف همايرا بو إن كلمة ويراردش مهم قي قرآن الكريم يعني الله تعالى بون ذكر يعني قرآن بون ذكر أوكي ذكر يعني نومي قرآن زيو ذكر ويراردش شنو ويراردش يعني أصلا o mesajı, o peyamı yani o Kur'an'ı aslında fıtrat mad, akıl mad, vicdan mad aya nakış biya. Ana asta almanki yo vato veşiz almanki bun yani innere tafel yani tahtavak ha zarrat enne pür bun hete nüşte yani zarre mad, fıtrat mad yani tabiri caizse yo defter öz en defter pür hon nüşte ama rede en kalp ma, vicdan ma, fıtrat ma yani gerd gön وقت گرد گرفت سه گرا پاکب گره پیامبریان انا گرد هنه گم پاک هون ما ویر ذکر ان فی ذلك لا ذکر لمن نوى ان هو الا ذکر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم يعني اي وازن خود بذكر بو
هایی وازن خود بسکر یعنی بیچوت وازن خود بسکر انه هن جیریو زازکی مابون ویراردش قرآن یو ویراردش خود بسکر yani شمازون شما سکن çünkü Yuna sure kıyamet diyor bahsediyor ne söyle inşallah mayo ders birazdan bun köre insan yani zon ye sakin çan bahane on va biyar çan mazeret on biyar insan zon yani hoşça amel kun çi kharabe çine ya hole çine ya enne Allahu Teala insan en kadar yok fıtratı viraş o الذكر إن كان بالضم تعقل يعني أظن أو يعني ذكر بالضم الظال ذكر يعني من هم معناه يعني عقل شغلنا اشتهى هم معناه ذلك يعني باللسان إفادة كارد اشتهى إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو كان ألقى معاذيره يعني آيات إن شاء الله ما دوروها yani kıyamet ayet dösüyorun yani insan nefs kusur yo basiret yi öst yani zonayı yi öst insan zon kunca ho kharabe kunca ho hole kun çene hole çene kharabe enne zon walaw alqa ma'azira yani eğer khud ma'zarat biyar beyan bikro yani xo khapinun zon yani her insan hakikaten zerre xo hol zon yani eğer tabii ki vicdani ve kalbi tamamen تفسح نکو و تماما مثلا کف نگرو تاسه زازاکی ما اخذ بون تماما کف نگرو تاسه إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره esasen fıtrat insan idi hakizi zon insan hol kharab eşkence yapıku fakat insan gafil o insan gafil yo وقت كن هوا هوس قدما ما الدنيا دما كنا حقيقة جركا yo وقت جركا إنه يو تبيش بنير برجف بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره آيات يعني إن الإنسان بل الإنسان محقق يعني إنسان نفس خوششناسلان حول خراب زون ayrı Kur'an yo numeyizik zikir yani virardo yani on ma vir o devam yani vasbir ala ma yakun sabır bikir yani ala ma yakulun o çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in kelime sabır hiri şehir kıyıda verana yo sabır normal sabıra yani her çeşit sabır sabrun ala yani يوشو تنوازن أما مجبور تصبر بكير أيضا صبر على مثلا يه تداجنين يه خبرون أو واصبر على ما يقولون بيا صبر قي واصبر لحكم ربك يعني يو آيات يرون من الله تعالى حكم يفرماني أنه سمد حكم وما هو الصبر بكير بيا واصبر عن يعني يو جا أجر يو تانغوني أساسا تكلم مرز sabır bikir ayrıca vasbir an tabi dersi Türkiye'de mava hirak ciya gara merdim sabır bikir yani günün vera sabır o musibet vera sabır o yüzik ibadet taat mükellefiyet ama an sabır zuar mar hakikaten günün vera sabır kardeş çünkü güne her hata hücum on masar, garken masar. Yani mahay yo doran cüyen yani günah ot dema girin, te günah dema ne girin. Yani her hata hakikaten günah yin yarı yo onbaz va yo rivayet mediyor va bun ahir zaman şeytan het qiblira yon kun zarkiyon va münasebet ye evadabun yani en satelit püriye het qibliya yani jet o het قبلية أن أيدو ساتليت إسلا أيدو أنتن طيب يوم مزاح حقيقة إتى ألمانيا أن أيدو تلفزيونون عربون وتركونو أي بينون يعني أورتا دويجين بيوري جهتين وهت قبلية وجرى وهذا هو يوم شكل الله محفظة بكر واصبر على ما وهجرهم هجرا جميلا يعني ين yok baş pa makwer yen yok da qedo randa yen terk bekir
yani o kadar yitir muameleken yitir dajnen tıxu seviye ayın mafin yani yom mümin enkada ve iza khatabahumul cahiluna qalu salama yani vakti cahil vera yin vejim yin eziyetken mümin yani hom marbun o yin çıkada yutavırnun ro çıkada hareketken qalu salama tamam yani salama itemane vasit yani qoğadma ne gerin o nuvazın yani tartışma o yani tevereneş bi khod dama nükün ayra ve iza khatabahumul cahiluna qalu salama yani selam ita tamam vasit okay ita peygamber Allah Teala'nın vehcurhum hacran cemila yani pure pardon huape ve meşun irtibat ve büb yani yen kadar hareket ken sabah diyor ki peşman maddi zaten tarih peygamber maunen tara siret peygamber hakikaten aynı peygamber eziyet ke dajna qasivat maqal laqab ne pa bazı sebep yok kısmın geber bir şey yok kısmın güya bir İslam yok kısmın gerçekten bir İslam o me piyorun tabii ki nafer peşmune xwe mu'tira ama eğer peygamber aleyhissalatu vesselam ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك yani peygamber Allah Teala'nın eğer kalbi wişk binse suret tırş binse insan hataat etip keser numen buzunaca tomarxu toxu bemraznen zazaki mawqida bunu asık suratlı toxu bemraznen kalbi wişk bin yani merhamet kim ise lanfaddu min havlik şu hataat etip nemenden yani insan eğer peygamber se mıknatıs yani insan kaşkerden hetwa ahlaki hakikaten o çok erizma ihtiyacı ma asta ve din merhalo verin göre din ahlak rend yani binate insanın nutranış kiyara biyer eşyalık rabiyer raiyato yani hakim ve mahkum o pure irtibatını vakti ahlak ve prensip ahlak hakim ise hayat daha بنوش daha بنرند وهجرهم هجرا جميلا وداوم بكر آية بين بله وهجرهم هجرا جميلا بله جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا tabii itya tam ulin itya yok kalila ita yuna tayfara peygamber Allah Teala yuna tayfara bahs gün ulin ni'me mani yani vahar ay vahar nimeti vahar mali vahar mulki vahar parune yani imkun yen est ay mazazaki bun berkhudar zazaki enkadabun berkhudar yani vahar mali mulki zaten vakti maune tarih peygamberun ra hakikaten ayık berkhudarı Kur'an-ı Kerim aynırgın mutrafin veya mela veya ulun ni'me aslında mutrafin yani ayık periyin eş hocam özür resmi rahatlarında o İtya yani ayık vera peygamberon venet mutrafin bir vakti ma Kur'an-ı Kerim'de munen pa yani insan adi insan normal insan fakir daima kod peygamberon dama ve peygamberon soruyor hivi diya etraf peygamberon insan fakir mesela yok kısım devrimci yok kısım solcu esat dedi emekçi hakkı bunun alt tabaka وابن حياة پیامبران را عیسی را موسی را ابراهیم را یعنی کم هات پیامبران حق کم مدافع کو و ورا امپراتورون یعنی مجادله کو حضرت عیسی یعنی کم روایت خریستیونون گوره کم به علاقنا روایت ما گوره یعنی الله تعالی و خلاصنا یعنی دار غاجی را خلاصنا ایدوم را خلاصنا موسی قارش ورا کم بنرد ورا فرعون بنرد ابراهیم ورا کم بنرد ورا نمرود بنرد en pür diktatörü, en pür despoti ama fakir fukara
پیامبرون دما بیانی کم بلال به مقداد به سهیب به سلمان یعنی هیور اینی ابو ذر ذره مکی دیز یعنی ای فقیر فقرای مکی هیور اومه یعنی پیامبر باور کرد و یر ایمان تابی که میون aynı چند هب زونایزک بی چند هب وهار مثلا مال ملکز بی حضرت ابو بکر و امثال یه اما اکثریت فقیر فقرا ایت الله تعالی هو یو گارانتی دون پیامبر ون ای وهار نعمتک حد خو نزون ای وهار نعمتک به نعمت کفر خاشن ای وهار نعمتک اهل عصیان و طغیان این نبون مطرفین قرآن کریم مثلا آیات کریمه بون الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون يعني يوم مملكتك چنيو ما يو پیغمبر برشاو إلا أي شمارخ أي زنگينك يعني أهل فسق و فجور يورا پیغمبرون بنرد و او چوك شما بون ما كافر آيه ما أني قبول نكين مترفين بنرد يونا آيات دير بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون يعني durum ankedo vert bidiz makum پیامبرگ ارشاوتسا ای زنگینگ حد خو نزون ای زنگینگ یعنی فساده و خرابه و پیسه و گناه ری اردونا برازه ای امه و پیامبر علما شما قبول نکن ما رار بایکون خو سراشین رار بایکون بدین تلویزیون ترکیه دیز تمون اجداد چه قرآن کریم اجداد زاف خولجه نونیون yani ma rar baykun xwa de maşin ma ye enqedadi ma rar yen de maşin ama von travaj eğer az yo rar şmamı rar deykun baykun ra şmar daha hol ve daha raş şma hunjizik de o rar baykun xwa de maşin o xarabe yen de maşin peynir va sa inna bima ursiltum bi kafirun ma kafir o çu yani tu pe ume erşavutiş ma ay kabul niken ما کافر ایه یعنی ما تاریخ بشریت وقتی اونین ترا پیغمبرون دائما ورا زوربایون سازاکی مان کردن زوربا yani kelime mavakotadır ki zorbayuna diktatöruna sitemkaruna zulümkaruna vera پیغمبرون mücadele ediyor ama Allah Teala itiya o yu teminat dön böyle hocam o پیغمبرون o ay tabiin bir maddiyatı zayıf ye. Niye silahın es, niye eskerin es, niye hükümetin es, niye gazete, televizyonun es. Ay mütrefini, ay zulüm keni, ayınız eskerin esti, çiğin kuvvetin es, pereyin es. Fakat en zayıfı en zayıfı peniye aynı yana eniz yo hikmet tiles yani yo ibret es ki bin gerek attım ki bin yani eniginki var kuvveti ina göre kaydo gelsin o kadan yok yani kuvvet o hakimiyet dünya o Cenab-ı Hak ege bu nusrat bidu ve paşt bidu destek bidu ayda karıcın yani misal Bizans o vakit bebe Sasani bebe sebi carabi tarumar Oja peki bak قال yana ser inki dedi oja ma var Rabbul Meşrikayn ve Rabbul Mağribayn la Beli. Avakt yani Arabı mühendis pedir zaman marbaten doğu batı yani Amerika Rus Sovyetler birliği iki Amerika çulbun avakt mesela yen vatan peygamber vatan yani az şark و غرب و یمن و شام و از این پیورنون فتح کردن این پیور کن بین ماهیت ما حتی ابو طالب روا
بو برازت و انقدر خبرون دون يعني ان خبر گرد يعني الشرق ان ايران و غرب ان بيزانسيو ايا معناه يندز بي يعني اما ان سرز يعني سبب نزول ان آيات من انه رب المشرق ورب المغرب يعني نيا ايران او زمان تابع ساساني نيازك بيزانس يعني رب المشرق ورب المغرب رب المشارق يعني bütün güç kuvveti huma dasted ama Allah Teala ite yo garanti don peygamber bun ay wahar nimetik ama tuzra vejin o verat benden beni muhlet beci ama yen meravert yani az cevabin don cevabin seni da vi ser devam neke yani ay vera peygamber beni piyorun bureyin قد نزك بمعجزة قرآن يوز أنه يعني أنا سورة وقت نازل بيا ver أن دوس دا آيات veya دوس بونج آيات نازل بي هما يعني سر verine وحيا الله تعالى فون تين منا verd صبر بكر o بقول آلمانونا end good alles good yani peyni holasa her şey hol yani peyni göre mühim itya bine fırsat bece en fırsat mesela çancıya yön يكيدون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يعني يحيلا كين يتوزاق كين پر بيلونون برورامون برازن أما بيلان برورام مزيكس بني مهلت بجي فرصات بجي يواش يواش بري يون جدايش يو أي دينز مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الذين يمكرون مكر سيء يعني لهم عذاب أليم ومكر أولئك هو يبور سورة فاطر يعني خرابي سور حيلة برازين ين عذابك شديد عذابك زوار اس أما حيلة ين تزاح ين بيني يخوة نذينا أما الله تعالى يعني بأن حماية جو دستگ پیامبر مثلا نار مولانا بون انقدر بون هر کی در مکر تو دارد گرو گردنش را من میزنم تو شاد رو کم ورا تو یو حیله و یو تزاخ يعني فکریانسا تیه مرا ورد از ملی دون پریه تخور يعني شایی سر شو چرا؟ مکرها از مکر من آموختند عقلها از نور من افروختند یعنی اگر حیلوسا حیله همه پیور حیله یعنی حیله لیر حیلون منه طبع حیله همای حیلو خیر یعنی فایده انسانون هاتن اما عقل سنین نور مرا بنزیاد سا ان مکر و حیله و کافر هفرت بکنسا ایزگ حیله ین بیو حیله و نابود کن یعنی قدینان نوردن سرخو بيور حيلين إن لدينا أنكالا وجحيما أن الدنيا دو عذاب دونجي أما آخرات ديز يعني زنجيرو أو آدر جهنم خو قويين وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يعني يو طعامك يو ورق قرك يندمونان قرك را نشن وار يعني اشتاو ينجادون زقوم يعني ور أهل جهنم يو يعني سي تلون ملون ينجو وردش أما قرك يند منون عذابكو او چتنز هو پاوه ين اتياد مرسه بينيه درس دين يو شعر مولانا محمد إقبال أستا از آيزك شمار بون ارتباط يو ان بحث ما بيا است شعر کرنده سمد هجرتها و سمد يعني حماية پیامبره چون که الله تعالى بون والله يعصمك من الناس يعني الله في انسانون را محفظه کن و محمد اقبال بون یو شعر خود دیوان یوسفون ای جوانان عجم يعني ای گنج عجمون مار بون آنکه در قرآن خدا او را ستود آنکه حفظ جان او موعود بود او کسی که الله تعالی قرآن دو مدح کرد
ve Allahu Teala vat yani te mahfuz yani cun pe az mahfizekem. Düşmanan bi dest u pa az heybetiş lerze berten az şukuh fıtratiş. Vakti düşmanın yevdin destio lingin vera umenvar ve lerzo ters koten bedeniyin. Yani yo heybet Allahu Teala dabcı, yo karizma devcı, fıtrat pak ve heybet ilahi bin sebep yani yerrecifin. Mesela şmazın miyare kuma peygamber bin darid kışta kota kalme kuyrot ve ya Muhammed yani kum işkün enna saat rapet medas rabbe khalas mand pa o desti recifiye ikbal ho ana yani hadise işaret kün en şeref kod desti recifiye kalme gnaar peygamber girot ve ki kum tüm medas khalasnı tabi peygamber huncezik vallahu khairul makirin yani khairun evet ve kum tekhallasnın o peyniye devam yo psikoloji diyor çiyoruz ana yaroca yo hafta cevap yo psikoanaliz yo kitap müenden ujavun von to insan mesela irade kuvvetli ve yo ruhiye kuvvetli hatta yani ne insanın sır hatta hayvanın sırız dahi tesir virazın yani işkün ruhiye efendim mesela nefsiye bir bin kontrol xwe yo ana peygamberun ed bin mesela Cengiz Han hayatid müven ve vakti menden yo kutik be yo hayvan ve kutik ce xud benerten yo hareket nekirden yani güçlü yo karizma yo kuvvet tabii ki peygamberun ed hakikaten ana bir vakti umen vera peygamber o deslingin recifiyen hatta Hazret Ali mesela mavun şiir humay Esadullah el-Galib yani şiir çire ar negno şiir çire mağlub ne diyor ama web kovun vakti harb bin çiz yani şiddet ve harb vakti yani tanbir harb kotenta ittaqayna bin nebi yani ma piorno khoden yaşı peygamber ma piornon yani şin peyu ma khopawtiyan ittaqayna bin nebi enqada yani avuzek tabi peygamber aleyhissallahu teala güç kuvvet ve yok karizma gazalizik yani en bahs komigwazın en bahsik yani insan es hem hakim nefs huy ruh huy hem işken hayvanın sır ve insanın sır ruh yönsür bir tesir bir kontrol huy kimyayı saadet o bahs marifetun nefs o cevabun tera anna nokta ucazik işken daha hera buvun ve mutala bikir. Pes çera az meskene aba gurih tu gemandari ki az a'da gurih en peygamberin han kuvvetini han heybetini laqim memleket dek bay kuca verda rama muntefikriyeni ki ve düşmanun vera rama niye yo ders de İslam'ın aya ders çine dersi hicret ya ve hicret ayine hayat-ı Müslüman. Yani hayat İslam'ın hicret yaratım bu. Hicret tabi maniyiz ve hicret yani esbab-ı sebat-ı Müslüman. İslam'ı ve Müslümane sebat ve hicret ra yani hakikaten tebun eğer Endonezya bir hayat Kanada İslam'ı her cevap bir velasem yo sebebi hicret. ان دست پونجاس بی سرون tabii ki harb birazi tahta kulli şerrin khayr yani bin yo şehir yo şerit yo khayrek öz yo khayr en harbunuz eno yo süre milyonlarca Müslüman ume Avrupa ve en kadar İslam'ın rası Avrupa en hindi parça iti parça Avrupa parça Amerika parça Kanada yani itiyavun peygamber Mekke'ye eğer hareket ke şimdi Medine hicret kesem vaş bir Müslümanın zonayiş hicret hayat yine diyor esas yo sabito ve yo gelenek İslam'ı bir hicret ne bana tabi redet hicret günah rahuhet huma diyiş kharabe rahuhet hol diyiş en hicret ediyoruz çünkü Kur'an-ı Kerim'de anaz verana ve men kharaca an beytihi muhaciren ilallah yani kum ki kharabejo ve hicret köhet umaya arif ma
و تصوف اهلی مابون یعنی ان بیت النفس را تخو ویش خوب بتهت همایا ایتا ان هجرت را الله تعالی خوب بحث یو معنی آیا یعنی النفس و خرابه را خوب بتهت همایا و هجرت بکر هت یوا او ما همای جواری روازه که یعنی ما بش شو خو کنترل بکر و شو خو را انرژی بیار به سمت ریش خو انرژی بیار سمت شو خو ما وایت یعنی حافظ ون که سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد واسق شو به الطاف خداوندی. خب کلید گنج دعای شب و آه سحر کلید گنج مقصود است بدین راه و روش برو تا دلدار بپیوندی. یعنی سر صبح بون وقت او هوای صبح اومن خیر برکت تو مترا درد خو و واشته خو و انستینک ته برکت این ته خیر ایون از ان وقتت همایرا خیر وازن هوای مرا و مطمئن انا ساعات توارش و يعني السحر وقت عبادت كن الله تعالى يو موافقيات دون به انا فر حافظون يعني تشي جنج سعادتك هما دامه بآه زاري نيمه شو دعاء سر صبح دعاء السحر يعني دو سبب كي الله تعالى يعني يسري لطف احسان ميركو يعني چنك من حافظ امود جزونايسا نتيجه نيمه شو او وقت سحر وقت سر صبح الله تعالى ما اي يعني شو خو و سحر خو احياء كن عين ربكر. بله بله سیدم یو درسی که وش شما مار برشت ما خود ترا گلک استفاده که ما ساعت وش بتو ما ترا راضیم انشالله تماشاکارو ماجی استفاده کردو انشالله yine hafta dersi tefsir mahem Türki yorreş Türkiken yorreş Zazakiken ders birazdan yine hafta mayen hoca roj şeme bernamo Zazaki est roj siyeşeme fikir dünyamız Türki program en hafta maya vera roj siyeşeme Profesör Sahip Beroje o doçent Murat Kaya misafir mene ma der hak sünnet yo hadisud din İslamet hadis senin ehemmiyeti için ama ait bahs gibi inşallah. Bername forma inşallah ina peyderpey devam ki en binatet yo çi meest yo ilan meest از پنی چید ویدئویی است از آیز نشرکن ما تماشاکارو خورا destek وازن destek kelime Zazakiya dest yani destek destek وازن destek de معنی چنه hocam yo dest qıcık جاشتش که علامت qıcık ya destek yo destek berci bu destek berci Kujara kota Türkiye zaf kelime maşı olnen yo vakt bunjma kelime Türkiş olnen halbuki ay Türki ni ya Zazaki ya Arapki ya Farski Türki dina zaf kelime Çini muhabbiyer kelimeyi yenirine vereceğim maç çara mar hocam yo çi mava bele yo dakha en hafta ko mava ver veri mayona surat dest bikir mva az çi söyle en bahs basiret yo yani Allah Teala çen kanal şinasnayiş dema yani bir vahiy çi kanal mades kanal yani insan ko kuşinasnın pe zunayişi benziyad yani sadece چند kanal و قرآن کریم ان kanalون را بحث نکن ان سر یعنی بصیرت و فراست و فطرت و وجدان و این سر ما خبردون یعنی اکسترا یو پروگرام و اجرا په یعنی جو ان مهم ضعف انسان مثلا
yani Kur'an-ı Kerim'in psikoloji insanın sözü zaf ayet est. Pon şaşab ayetun ve çerçeve ayetun yani çen kanal zonayiş ve musyayiş Allah-u Teala de insan. Sadece vahiy tenav, ni vahiy o mo kanalın binoniz donma zonayiş ve kanalın binoniz yani finan hareket. Yani tahan konju ve finan hareket. Ende sonra avun ma yok program birazdan ucarape hafta konu diğer yani manume programımız non pa yani feraset ve basiret kanalları. Tamam. Veya bilgi yani Türkiye bilgi kanalları, marifet ve bilgi kanalları. Türkiye yok da zazakiz yani kanal marifet ve zonayiş. Hocam derse maitiyat kadiyana ma ve kwizi saat o 5 dakika mayo ders varaşt Cenab-ı Hak tura razı temaşa maraj razı Kur'an ma veriste Kur'an ra bir niye ku Cenab-ı Hak sırat müstakim ra ma can niye ku huma dünyada Kur'an hakimi ku emir Kur'an hakimi ku dünya Kur'an'ra istifade biku dünyada huzur bir köre insanın mazlumu bin zulüm zalimura bekhalesno mayna temenni bikir şeve şima hayırını bu huma sımeti hayır bidu esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ez yo ilan vrazan o bername kafenen en kanalma hem YouTube'ra neşir vrazan hem izi Twitter'ra ma brogra istirham ken eni güeştariye makin kanal YouTube kanal madu abone bir ücret yani bir ücret o ve abone YouTube'u daha zaf insan ve sirma bıkır mani temeni ken yozi çok sirma keni güeştari temaşe makeni ve profil hud en derse ma ve velakir Tilki bun paylaşım bun ma bun vela kardeş. Kardeş, var kardeş, vela kardeş.